Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Kanyau Trap National Youth Front East Khasi Hills District Unit haka kanyau trik uleber arhajar arpulai kala dawa ya kasar kazela bakade ban penkendria bej ekibrio ki basa ha sweepers lien them yang maulong shaki quarter jong kitna trekam bakitrei handrei amban aja kasa hapo upud usam ubarang hap hapo ka European World Haga jinga keren bakila patai kubor u presiden kaseng u ba belas dekar ulaong bak HNYF kasung benyau haduk kata-kata bak sarkar kampa la setia ban penkendria ya kibrio ki basa ha them yang maulong hadin balami ke jing dawa ka bajur na ki pai ba nong song shnong jong ka nong ba shilong hadin ke jing huri hura ka balaja house nam arhajar khat pra ka MDA 1 ada boleh sa ka MDA 2 first gear masuk lagi ya antara second gear kipekin second gear ka bakitap mata MDA 2 ka speed na beda ki issue dalam bun ha kung kisang bahlang mengidawan nak por sa kapor khatam ka thamator pi ka jing thawi to committee rung ikwa man kali kan kitu ki ba thawi to committee yang tu banyak keren bak sarkar nak por sa kapor ha tu ki dihok le makiru ban edon benta ban yo kita jaka baga sarkar ka pen kre ikitu 50 tip saus pa na lai spa tam to nga nam explain kan kata rek oi ka ba hain bo ikitu na fi ong ban ai ki ga jaka po European World ti ka jaj ban riu jongi ngon ong fi babun ha khna nong kondong ki bon puli na bar ki bon school ki bon college ngi po selong watang man wayeng umyo ti pat ki ditang kita gi nong trei ki ditang kita ki government employees no ba trei ino no gi fair gi department of fair affair ji dei ka por mishwa bi khasi jungi ki trei ti kam sar kam ne tai ha ti mata gi ni shupan san hang ta ti na kalian ka jungi yung kaseng kalong ba ina thai ban shupen mane kran tang ha ki media la somya namar ka wei ka ba ka jingle sarkar ngalong fi la samsnam na le matas kalong bang fi MDA 2 second gear mupet ki issue ki speed na ki speed bang ada wana ka por khamtam ti thamator ang ti ka wei ka bang aso pa man ong fi jing sha ka himamalim balai ko susap ja ka su aila ka government kan le kan bomon kan punya namar ka jaka hi ngi thu ho fi ka jaka ka de jong himamalim habanga nga de try jong ka nu ka jaka ka responsibility ka de khambun kan de jonga ngai ka basosi ka long ka kan ba himamalim teiru usimru ni isu shong haju ki menteri ru isu shong mai tang tu office haka po man shwa ba ong kisi ma ba ong menteri de makiki ban lai da ron ganu no ga jing ko no hajar pa ba ban mi shahman dai pin pej mata ni isu ai kan tu bisa ar klur kisngap no ajar ha re ko wi ba kham so pla ka long ba fi ka jing cha ka jong jong pa ba jong kham tam ki border issue hamukro ha pej hadu kanu mata government ka pulut itu giban ai security tiki hari janong fe hantu ki bu 24 hours ki pulet nak central ru or ki tu CRP ru apseu nak state government siu tu itu so ki pulet ki badan hantu khenyo pi la gi don shipongwan la san po charu we salary ru to berkhat fi tu ship ti kan nuklur hak shi bana ga siu tu itu balaite ban ai security kat ba shi ki border issue pat kum shalang pi kum shmukro kum shi tigi shi babona ki ba ya ka japut baga asam regem ji pat ba ki pulet indon bro 24 hours pi gani ka jing pen le dili na ka por nga kwa man fi dai ka dai tang ka company be ni ban shukhat be yaki na ka por ta ka me jo ka jing ekran re ka bang kwa man ong kitu ki bathaw tu committee harijan hatu ki dq ki don hok net pi ki media ki de kli kitu ki don balong member hang tu nong alam tu bi de kli tu don hok nem la da ka sarkar ka jaka umyo jaka la da don hok mu tu la de lupa illegal badai bian non shong bian ka jaka jo ka himamlim tena kalian jungi ka sangyo ing lathat na keren man chupet pi ka jing ai no entry ku surok menta ka ta pet ha menta ka kat barang mi kisngi ki kali kinang mi surok kanang red ka jing jungi pa ba ngilet ha shayo shahatu ka jaka yang kali wat bangiwan hang liru ya par khat shusin shis pa sin so bangi dung po sor shikiyo shihat shiksti na menta ka parking ro nai pat ekran dai ga ba ong dahar menta ban le menta nah tang kawin bangi kwa ngi kasengi kwa weng swate pendap sai ka kam se phi la da containment kala ban rat deng khong itu gi shong bi an phi la hi ha ki gi julu para ki jaka jaka tang shi klimat ka ra ji sibi bat ka le be ka baran kam na ka dan hok te phi mi ka jaka jaka de jong piru hap le ka ba de ga lenti
Kaan kaya kaan kam jungi try di balik lagi jong kamran. Wi Imam Lim. Pi ke sarkar jungi kamnut. Baik kontenmen halisna ki yang bian. Hektik khap jalu para ki gi kendong-kendong pet. Kamnu kontenmen gale. Kam sengap kam ap shup. Wara bagi jispira. Ti balik ke sarkar jungi kamne tu. Ha? Ke proof kadang. Ki Imam Lim kana man sei ko cakala da kadi men fight to haikur kadi ka cakala jungate. Ha? Hari ka boy bang aku aman onge fi. Ngam tip shu ikini gi minister ngam keno eno gi bedam kiting tu tip bali kiting iti khar motor kiting thrayo badang padon e bahab le jali khari o sha terap chtiru tu gi katar wala bande gi jiksir juki yo ngat mudur mangamo kala bande gi jiksir marki hab le jali 24 hours de hab rabul malipan pisa ng central government marang tiu po de liu sik bon ringi kwa patel shai vet nim keran ni katai compensate kam ni tai tang gawai ka long ba ni la thaj man sngam ni la thaj man kren ni la thaj man pet ni kwa man i ba ka kam kan kham jam ye kan ni sarkar patu mata second first gear mushapia suki semata fitab second gear pemitu mu fi diban speak issue ba deban nam ta gari ba chat mi jami mandiban weng ye ketu kan no entry ru ka bran thir namar umdan jakau nong kendong jungi wan di jhor bo wan keleng kawai ka kham susi ru aku apan onge fi ba ki thi kat firang bu no entry yang tu kat firang bu ti kulit kitu liki embahe ki ya behe fu trok wat ban ya ni kasi ru tu new flower ji mit hab ya pendrit wat no sngi ru ki le behe ki ting ti ti ki de ki ai ba ken sim ba ken ki gum ta ki kun khadu jong pi tat ba yu jaj riu lo jong badang yam ski bordar ujaj riu lo jong butang jakar ban syong umdan ye ki thi ba fi wan ra ki ha ga european wat nagaliang jungi kasang in persabet kiben pensyong mai tik tang itu ki bapi kiberang don ka service badda ki ladap nak kam don hok hiro bakin syong sang ne piwan na ingim tip magani ka diga jalla jungi piwan usna mai euro I don't know tamalek be siga ka pi de don ngan ong ifi don jimut don sim bapin syong tang hapo shukes don jimut bapin long menteri bapin syong tang tibo Imam Lim ngong ifi na rumusya ka ka kamram jong sem fikran ya guput usamru boleh baga district council ka aila de government balik ka roman fikran ya put usamru habide baga ka Imam Lim boleh ka Imam Lim ka aila pa district council balik ka roman pisunan boleh ba ya kata pim dakhat ya kata ka jinge menjur lang jungi pa ba asya pinle kan katai namari usim mula daudei makana usim wan na kanu pateng bolong sim kam dei hiru ka property ne ka kam ka jungu gadei to utam usin syarhok menteri ru kila manong menteri yang tu la manong rapsang la manong langste la manong kharluki la manong sibun di menteri am tet ta du kata kematang ko wei kalong ba ki de ban sensar hok sensar khadakan fikran e shupang ka Imam Lim piong hima temut piong sensar sim te mangi hipai ba ngi di khun ki ajaran ya ka yudu fikran menta piong bagadi tong Imam Lim di kilip pej mano bosong ba yudu song khasine song kharna fikran ni kata ka arkulur ngapa ngi fi kata ka arkulur min sapan ka tiaki nama ka ngi jiktip jong sop kinda piong manra no ikani go office Imam Lim man snash stage po mo pan stu ek to ka arkulur ke jo ringa pa man ngi fi beli benda ka Imam Lim kan da ap ek kata ka ban yo ek kata ka arkulur ban snai pitip khajana jo ka Imam Lim ha pile ya yo pi pet ha ga sisin si senam ka no ki pele ke to tandar bo sop yo tang ki brio ngon ong biang ki so sisin ka bang kham so si ka kham isher khai ka long ba dei tang ki brio jong ki MDC ki EM ki bala ban namar ya ka Imam Lim ngon fi ka dei tang ka ETM jong ka district council suna ka dei tang ka slam sna pisa jong ka district council namar usi dan hok kinton klem si mata kila wan wat daw dong ni tay kinong ay namum long shu ngin bu acting sim kile ka bom na sha dalong si am wei wan ra wei tiga kam ni ngalong fi wei wasu si kanong ipieng ne ka spa panong fi wat ko patar Imam Lim dan shu machwa jong ga yo mulong menteri hi do ong yang dan bok ta sngi ba wan wei khamator wan ra ya ka ko patang keni nak ti jong per ka kata wat ko patam dan shu do menteri uang ba nga yo egeni kot pataru dei mat wan rawi panjabi ong mangila sale am tangah keni na voti to ka kim dan shu ka jing panja file ko Imam Lim ngani fi di wasat kai ba ladang along si mangadai ngalong menteri ka ningon kitu ki file mas tu bagil adai pagi illegal gi di bukum rokonan bila anak panja file do hadu kata pin keli kita ka yodu ong tei pe tu mata beli tu umrupa yo on sna building hang to balai ka tu ka parking hadu mata kam try daga containment
naduk kapor jong usim tu balakhan no sami mending don usim la so ding amla man explain ni naduk kapor jong lai khun po hai ku to por ku kadang dai hai po asam ri mentang ala ju ajeng lu tigi hima melem bari bi kon biang itu yo parking belai ba moda ko kam try belai ba konten men ko kam try naduk usim jong Francis so dap ai po hai ku ruang ba tigi jaka kali ke jongi ri tigi sam jaja do mentang kim not pan le kata ke le yu kilung khajana no pa ba kilung khajana ne kitu kinong na kriya kinong na sang po yo ha katandar ko siklur sistem ha pilih ibu saya kita bisa pilong menteri tang sipo wajar tu lo pidon Scorpio pidon yang lain sa building ha batai sih yang ya bisa no ha ngimpat kwa pan kira ni kisah namar babun bahagi ki benta bade jong hima manim lalut ki diem pinpait lalut ki yo la akut seno ko bisa tiga tu ka arklun ka orang fi ki la seperti ngi berlong hanta tinggi rungi syuab menta aslam ngin selek ki bat fi media ngin selek stimu pat ka dainam de kita projek lanom ta mut plan korupsi sekendang penle ke bat kamparo ni ke kam kala hamcerong no namarangan ong fi yang tei ladang along sim manga ngalade ganu ganu ke belong illegal ya ketu ka fine la panjang te pindalet keli sapang kitu ki jinge de sop UCC nang ta gidon ki jaka ba ke dim de tang po UCC lu pindalet nang tu na po kitai gorni nang tu badan long rumah asong gisi garo mentah khmat satu itu badan tu kadam satu giding jong himamalim lai dilut den fi ngi shu i himamalim tang hang ni po slong khmat ni ngi le siong i himamalim ingong dong so shan badan ki himamalim nei tu file ki area jong himamalim don syura ha shu ang bangi la da bena khoni tu isu mo pat gan bagi keliang itu ga jakaru kana ha snong umsing ha kisnai gitu waduh baga district council ban snai gitu project ban snai gitu ko umban ai kina mulai ni kita ko kan poi kina mulai do menta gi mudi di sop ka snong ki ong ba pen i ga jaka lai fun ru haja handai ka ba ka snong ka pata ka don aku hajar kan ru hajar ke ditu tu hadu siklur na aku hadir tu ngi ali ai komplain ga disni banum syaman register tu ga jaka ila nang ikran syapang kam hima ikran syapang ga district council ang kidigi pemleri nomor balik kontrol government ke sarkar kam don hap kata ke haga jaka ke schedule jong district council kam la le start kan no kam kham ke jikip jong sem haga jaka cungi handai mentang ong gum noi an batai yo nomor ke pisa keren kham jam ke baro tenaga leng cungi kesang rungi la thai ban fet ban ken gini tingi su ong bai ke sarkar nai pendilir wi de isu thamato wat su ong ban pen bit pasu ya keren le ini keren la thai wat fi ki media ro atip la thai ban le basngam ni kwa ba mentah ga chuna kwa ba ida kambe weng bai no na mar nei bon kitien na